Bag is not on. Yes. Nothing is impossible. Padun mein itum. Ana manong pati pon senang deh. La solo nang tum nang ning dog ma. Itum mati ni la pen pinian seme itung ikan alon. Kadawai seme kan pon nang deh. La pen nang lunu non. Itum non aramapan itum cimatapon stang aramakan hon kang jinso itum long dover tema itum cici ni dat thai mene sitar nam itum pan gidam tang arnian same ekipajok itum cela khada mane la pen itum a prank evang je kisungan same nang pajok tang atlo thai lo aramakan hon itum cini ne pin itum idea vipin nan same nang bajok bong nonapor itumar nampan cheudai pon sinai hat uthakar polun pen
यीशु मसीह भरोसा तेरा, तू ही दिलासा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता सुनूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा कोई रहा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरे राज। आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Tuwar abdedang bong slame tuwar ke paduba. Arnam a way maker. Kido kisung ke puang bong same. Arnam tuwar paklan kiu e. Labang so
alam ka na po. Itong waymaker, prodon pa na ito march pa na. He's a waymaker. Promise keeper. Light in the darkness. Let's sing this song by looking to God in prayer. Not thinking of ourselves, but let us understand and think how God has been faithful to us. I would like you to sing this song with us. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Once again, sing. You are here, moving in our midst. Moving in our midst. I worship. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Filling every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, Turning lights. turning life around. I worship you. I worship you. You are here, man in every heart. I worship you. I worship you. You are gonna win. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kadugo kita. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ako lutos na ka to. You are waymaker, miracle worker. My God, that is who you are. Lutos na ka to. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kadugo kita. Cimatang lutos na. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
arnaming hon they feel that some reality, the reality doesn't change, that God does not love me, because He always loves us. Let us sing. Even when I don't feel it, You're working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Anam chardom bolai. Kabejok bang pu nang pan ro perfect lo. La pen nang pu nang pan. Ninga klong pen nang pan chima thadam si la bang so. Alun pen sa me ni tong nang pan roar chupan lo. Tawara bida nang bong sa me na peklang pon lo. Wan ki me sa nang nang pu. Moving in the midst, worship You. Let us all touch our hands You are here. and maybe place your hands. Maybe place your hand on your heart and forget about everything. I mean, forget about the things that you have been going through tonight. Let us just dedicate this moment, this little moment for the Lord. Let us fix our eyes upon the Lord and let's sing this. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Let me pray. Heavenly Father, I thank You. I thank You. I thank You for all Your grace and for all Your uncountable and beautiful love that You have provided for us. What an amazing thing, Lord. What an amazing thing to know and believe and understand that You are the God of wonders. You make way even in the most uncertain situation. We praise You and I thank You for this moment, Lord. Let Your Spirit be upon us. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. God bless you. Apransi kadoi pensome hem pujisu Kristo men pen kadom pilo la pen aduntu praise and worship tum some kero pi perfect lo eli tumaphan la puson jumisan alun pen anam phan kero ka cholong pot alang tum long anam hiu chume pedona sinon ke electum mai panching pona non mai panching chepran ili bible kot lang amla
isia pitor anding pi ke thom anding pi la ke krehini la pen kre ke thom kre plian ni nam la langam de prang anam chanom na hempu nang phana kro pi perfect lo patuni pen apor na sme ni tum and kba yt youth game ni tum pe man pon lo hempu si pinung wean ninian ke chok lo hempu ni tum pinung wean mai lo ngan sme nang li che hempu no la pen nang lam ke than tum lo ngan sme nang janun thala pen pe hu jeme pi thai hempu noropo ni na hasrogang thil por hi ju hempu por hi he pra na pen hil chumi kalong si jisumen adom lo amen isi pitorang ding pi ke thom ang ding so kre hini kre thom kre plian por him na pima hempu ke dhoromia tuma phan langdon ver lapen hala tum kardom arjul bonta ke hingno ke klema tuma phan ke aning thi nangli tum kam ke me hung lote kumatsi nang pe sung poma nangli tum kam ke me ke klema pot ki sung le phonang sita la ke ninga rong alam lo nangli tum badu phanta phereri lapen matha che pasung ri baber pri puthak anam hil chume pedona las nono poke ko next agenda dam chune tum announcement lake up ketching si ke dak Reverend Hilson Singnor Pastor Difu Baptist Church of Hansi apor pipon lo lapena tun tu ke itum and KBYD Youth Secretary of Hansi laso pip apor pipon po Kuthot kadoe bandame arning sam kardom pajir la pini ni ke chok NKB youth camp long ang tom don an bandame ni lia kiru pi parpik lo moduli pen pini brustibar la pen Thursday prayer service apor nitum dokok pose olomso nitum la local announcement pen kardom apor NG la so pisi nitum youth secretary pen kadoe camper sa tabane pachini nai kardom panai tabe methang hobhaban and pontupo local announcement lahan lo pena main ministry gerja doji kaison athak la pen home service si doji apor baji pho pen kedo damji hem lake unupom rong pi hem keja poni bang sar headli be la pen arnam lam ke banji bang sar gobind tiso unupom rong pi hem ke rong thang lasi po tuman ba sarmar lok tuman tame main ministry gerja apor chpide masineli pachini la adun thuge pachini ge lahana penabdik tarik kret roxy itum general meeting ben cheparai teng mission exposure phan tika damji asiki dunji atum an amen alis kichipi bang plikep an so selo asi bas ke bang plikep si jangchoji ba bang plikep rahini ka ong musi tame la pen abara tuman ke methanga gari je poni po pusi arjulong lo nasi kidunji atum antame senior pastor ben bachini gilan lo kidunji atum antame mir mesena mir hemben che pon si hoda panong dam nangji mir erong hemlong ador ke sonai ke menai mir che pon si hoda areng lok athiria phan panong damji nasi kidunji bang klike batum antame by don penis bahini bang thom do te mir tab isita chok asike ponji phan chin ngri la apen ki dunji tam an program long adeng do tam an tame lun ki lunji ba pipin adeng do tam an tame chisik bon basini li pachini la ke barji lage by tarik kret roxy 17 adap dak 5:30 si abas wan po dak bansi bar po lasi ki dunji amen chipi tam an phani li puthot rui thu thelo la pen ngi tum so teng si chisik ki basini li pachini la kardom hodi tu matha pondo na non tarek inquiry ke thom la pen inquiry phli ni tum ni marli atum women ministry atum tame youth camp asona thak spring camp badoji bang pharo isi ani marli tum che tongi busining thedam lo 23 24 lasi aso camp mahut lam than poni bang sangpi angela taropi kidi sair baptist church member la pen sar lugrong phar upper dobuka baptist church pen joksin itu arna malamar julongji ni marli tama kem pen tarek inko rapho lake itu mondali asami service ningkan inko rapho choklo asim karchu amai main service ke celebration of service ended po tarek inko rapho 25 April nasi pinidak kecetong tum an pandani li phalo
nang tum nong si hem che dam de wa pen akam nong si di phudo pote tarak engkoi ra phok ke di phu baptist church silver jubilee lo ke ja ponji bang reven ding ti kar bang long baptist convention general secretary ar na malam ke banji tum senior pastor la ke tarak engkoi ra phok la si bang pharo pho to ma si ke chu jun estimate la tarak engkoi ra phor ni la si dak member to ma do pet nang po arorim ma do pet nang po la pen pinida ka chitong tom anta mai jong si campar sa tom anta mai dipu jong si tarak engkoi ra pho don ra purial long ka chewang pen puri chit ta mai nang dun ji phan si ni li pu thot monduli pen pha lo la ke tarak engkoi ra pho april la monduli pen so da ka jai me jasemet la 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 ardom pon na la pen kardom pon hot ke so da tu ma phan jasemet ardom pon nang ito member Saren Singh ingti ke so pen thuru ne pin lo bed ridden lo alang li phan ta me ito ardom pon nang pinu eta me pen ke so pen git thuru ne da tum sar BS hanse monli ke sar phan ta me ardom pon nang pen kidney ke so pen jok opran an me par pe sar ti terang tendon terang la pen sar Nelson Teron senior tum ta kidney ke so pen jok dialysis claim nang bo alang tum mandame puthot pinu ke kardom gerja non itum ardom pon na la pen part time senior citizen nang bong nili pai jok ta me opran me par pe sangpi rujuni kropi la pen part time senior citizen sangpi hana ronghang pi la son taxi moniliga sar BS rong par arnisian hospital se dolang la treatment en bom la ke so da tum phan ta me tum jasemet ardom pina ki me da prang thegi phan la pen penap ta me nili phandang ardom bata da risonim so tum long adha ghonta phan devotion endunji 7 to 7:30 so jai mek ta me ke messenger phan ta me nang ardom pon pitha la pen kardom pon hut mondali arlo ta me ok so chotli karjong so da tum da do la tum han ta me tum an ardom pon do na la pen mo pen li paklang tang event sa mokha so youth camp ta me mo 17 andap an si bidai la ka do we program ke messenger phan ke so kun edo la pen part time kaini ke la keleng doji risonim so tong bong tame la tum campar sa tum phan tame me sen so camp ja prek jaga hirju me geloi phan tame tum non ardom pon ra pet na do lang stamene li lansi por en chat po asami service jubilee 25 nimali tama spring camp 23 to 24 la pen nkb youth camp ja mek 17 andap an la ka do ke messenger phan la ardom pon na ke so da tum nili paklang tang lo la pen kardom pon hut nili saidu lo sures ready pu phanar dom pon tha covid-19 positive amat isi private hospital long lang lo oxygen dor de dat mat ke long tum do amat akapre hospital si atumi apor ke terek pon thu la pa na che thege bang meu dat posi ne kor pi bang phone ben pachini la ase ne kor pi tabe uso bi heglang osomar bahini la pa na lang tum kisum thekte ke chelang dak theben la si puni si do pen ardom pon tha pen nili aprang theology por hira pet hut sayak long do nili senior lo Reverend Sonjoy Choudhury polo Maharashtra Bible College a principal atumi apor chewaya lo dap la so covid-19 na keso pen jok la pen purial tum a hamasor pen asomar bang thom tum ne me krimer lang se do la si a family hoi pen nang ardom pon pitha nang to modeli pen tak pung chuning ri do posi la phan ta me tum ardom pon te heng ne dai pinu ta me ta si non pen ni la ka pra rui dam de la do an le to mang disi teng ne ko ang disi ardom ra pelo na ni pen cheng po the par pe kang tu nai sining tha do tom po nang pha nang ngoro lo itu mai youth camp nkb youth camp atumi ar ning sam ben cheng si pini lo sini nang lam nang lun nang ban atum pen jok speaker sa atum pen ka do we nang than mung pen jok ong do ari sonim so to a hirju me long lo se kroi lo apan parta me nang pha nang ngoro lo so kem non ke cheng pen non an ta me nang kang hon ka gin so motor bokan nang pamidun sen pen nang rabdon bom pen pot tangka maha dor de pho phe pen gituam phan me sen pa so kem non an item hanang ja pon bom pen penap lo sini do lang ka do weta me ke sen ye phana pa ji me don tha pen penap dik tare kretoxi adap alang te pen tum chapadi po la pen parta me ni to mondli general meeting pen chaparai teng pen tika areng ke loka thiri ke lang damji aphan mission exposure phan damji kodak nei tum mission exposure phan damji la bang plikapan so se mondli ke thege ding tum ke damji ba se home la pen ka prek private gari je ponji
kedam ke bang thang the ji hupa kedam jong ke plang peda da so jai mek pan jog isi bonduli phanta me tum ke charlie dam thagi so na ju me nang pa plang tha direct en ko ra ke thom ben en ko ra pli ni marli tuma spring camp so spring camp jog ta me nang lam ke thanji tum sa pi Angela Taropi sar lukrong phar alang tum chisik pa me thek pen ong do ni marli tum ta me da so spring camp pe jog puthot ke kroi che pathir thu ji ke kroi che pa mi thoi pen ki judin da che tha bor ke long le lang de long thagi phana so spring camp ma jog ta nang par ju me don tha pen direct en ko ra pho ni tum asami service atum ning kan ko ra pho ke chok jubilee celebration a jai bek do an ke ja pon bang reven ding ti arna malam ke bandi tum reven Dr. S. Rong P. la ka dog jai me anda me ke messenger ke so dia tum BSN se ren singing ti it's taro it's Rong Hang P. R. Crow P. la pen so ta se BS Rong Phar ka dog we la monduli lo ok so that ka yong so that tum an ta me ki thur un pen mesan opran ke se long ban jong han phu lang tum en jong dak to nong chi pathe ta pen a men ministry agir ja ke ja pon ji pang sar headly be la pen lam lam kan ji di so lang tum puthak ka nang pe ju me tha pu si monduli pen ke mang pon a jai me do an ta me pen ke so that tum COVID-19 ke long ban jok ke chi wo ju reven sonjoy chuduri family tum long an ta me ke pa mo ta gang ai ham sor pen so mar bang thom tum long an ta me nang chedu don tha chera bon tha ning pa pli don tha pen part ta me ni di saidu Suresh Reddy bhandan nang din so tha han pu a che thege bang me me dat pusar ju long la mesan oxygen pen ke long pen jok han pu a ok pran tho ta mesan ke chelong thegi pen ko pi phan ta me ning pa bilong ri alang tum ba ni phan ta me ke ban ke phan do an pe jok ra han pu so ke so ban na ing thura pa me tha pu sin ni tum do an pan nang phanang chuning ri lo pen a ada vapor ba yi troxy pen ba yi troxy ra chi tim ada wanta phan da krisolim so tum long alom so apor ni le di wason ke energy so jai mek ta mek me sen pen itum ke than chi mung thegi phane nang lam pen jok tum ning chpurum thegi phan le ne phan ta nang per ju bidon tha pu si don her ju me nang pen ke long ji na pen ke rap ke rai ke loing mon si pe tu makar dom itu makar em nang pen ke thak ke loing mon si nang so pop kang thira de bang hem pu jisu Kristo amen mo si kar dom pen chu ning ri la amen dan se aporen charla aporen pi pot chorola Uthot kadugoi vansame arni kang sama kardom pilo kardom paning we nang kachitong dundo ning arong lo paning we lake tum kardom aning we stame tum youth camp ke dokok pena posi ituma along paning we kardom amai nang kachitong dundo man ta ituma youth camp a service along senang kachitong dun ning nang ke parong dun por pila asinon to we nilitum penangan tuma phan ke pachini apor en lo nang chetong dun det la so apor ken ri pan se ni ning hang lo la da aprang sike atirika ma monduli penanga tum chini det pose da akeja dikon board sa member atuma phan ni pachini pon jining hang la so hut injur bahini atum alang atum phan chuni ri lo alang atum karbia pohoben kedeng ponji aman ki bipen kedeng ponji nang cherap ding pan se ni chuni ri lo Asia Prangsi to we etum kecheng si aning we etum ke pachini pon ho etum along nang chetong don dedet penapon etum pachini pon long delo etum senior pastor Reverend Dr. S. Rong P. alang li phan ke pathuri phan si choni rilo alang li to dapta neli tum long devotion nang endelo sa penang atum chini ne selang li phan etum karbi apo ho pen yut ke mamen beng gedeng pon si phan si choni rilo choro lo sar Alapen puthot nili pachini pon thupit po itu women director Sangpi Grace Ronghangpi alang le pansa malom so ke pachini pansa chuni rilo ame thanga dim pen alang le pansa karbia poho pen itu aman ki pipen kedeng pansa si chuni rilo lapen laso si itu pastor ahema sortado Reverend Hilson alang li church tado alang li pansa malom so ke batur pen karbia poho pen kedeng pansa chuni rilo adun thu buthot pachini pon thu po editum Sir Francis Killing dikon alang ke relief and mercy in church lo alang pansa malom so batur pansa chuni rilo choro lo lapen adun thu neli pachini pon jining ha elitum along Sir Anderson Teron dikon alang lisame development in church alang pansa malom so batur pansa chuni rilo
alang lipan sa karbia po pen aman ki pipen kedeng pon sapsi choni rilo lapen paning we kaprek itu malong nga chetong dundo ulang itu malong monduli arlo monduli kesar sarpi tumsa itu malong do lakado ka we nang chetong dundo pansame itu nihang karbi baptist youth a department ben akiru piper piklo nang itu nang chetong dundo pot arna mahir jimen tolong pedona lapen son dak taxi ini we nang chetong dun present worship team NKBYD present worship team simsado alang tung panda churu lo apu sona por nang chetong dun pen arna mapan ke rodong rap apor ka chipi pot lapen mupen theklong elitum former youth president sir James Pangchu mo theklong avedet bon alang lipan setame do pute ke pachini ji pansi ke pathur jaman se chuni rilo avedet bon lapen dikona tumang bong pen puthot nali pachini pon thulang dikon sem naro finance in church alang pan se malom so ke pathur pan chuni rilo apian se do apian alang lipan setame karbia po pen aman ki pipen ke deng bon se pen chuni rilo lapenon kepachini ponji ningha itum Sir Kelvin Hanse treasurer NKBA alang li to we pro ogring no that penapot alang li nang chetong dunlong na dalo la selang li phan a batch lapen karbia pohu pen alang phan same aman ki pipen ke deng ponji phan se malom so ke pathur je phan se chuni rilo Churubar piklo nang charap dun pot injur bahani phan same paning we kado ka we nang chetong dun man phan same buthot akiru pitubar piklo nalitum dason ning nang ka pathe dun la penang tum kardom la penang tum akirap ka chetu ben sinitum lapuan pini nini patumi ben chenglo pini nini ke chok an setame mesen me apen ngitum sessions anda ke en ponlong la pen nonarni kang sama por se ka chingrum long pot same ana ma phana kero pilo la pen paning we nang ke chotong dun chenglang ko tum do podam ta ephong ke patur ma chuni rilo etum theklong ne le eu along charap den bom tum pudo ne le amen chini lable alang tum bang ke thoma phan malom so patur ma chuni rilo alang tum da eu long active members tum do alang ta jurpo bang ke thoma phan ne le amen chini lable det pose malom so ephong ke patur ma chuni rilo choro papik lo nang ke chotong dun ko la sinon ke nili ke paklang aporon bang anian det po pening we itu ma pora teng bede ki jutnang po same asap o ni tum sports mane recreation apor ni tum enchet lo la penapot mai ki jutnang po lo asinili ke paklang ido langan ta paklang pon pelo mo mai judet si itu ma kem director pen kado kawita paklang pon jipan si apor pipon po choro lo Reverend Kelapen, ilitum long NKBYD Youth Secretary alang ilitum kenangan kepaklang long anam hil sumi pirona. Sinono bangke ilitum agenda teng pen pute ding raji posi youth camp pina posi pathie khek lo. Si pinungwe sitame ilitum long anam malam ke than ponji ilitum ke NKBYD Youth Secretary Martin Timung ben sialang li than pon po. Ne program long teng pute edition kathar sitame alang li keso det pena jok nang chetong nun dalo. Sinono bangke ilitum dan chirung ponang labang so dan kirung ponji lake NDBCYF present worship team atum pansi dan kirung poni pansi choning lo lapen ako la so dan ki panong pon lake NST atum pansi panong pon lapen la so dan ki hodai ponji kelke ilitum long advisor NKBYD obet killing pansi padong poni pansi la so prang rungre prang ilitum asar pan anam padomi pansi hang pon lo Dan panong niko entum turpiat senang kado kawita.
Kadam senang. Kang thir hem pumuduk jiwa nang fan ro parpik lo nang kai mas tan itum long nang dudun ver nang raidun ver pon nang fan kirupi parpik la hem puisu la pen itum pining anikan itum youth games ta kita londong pemi posan nang fan kirupi parpik lo la pen ong dung sa nang fan kiru la pen karchui fan tang itum gaching room tulong posan nang sonawar sign itu fan kipi posta nang fan sonsure hirjume pilo hem pu asinona por hem puisu nitum hempen ke ciwan itu nang fan ke panongi fan hem puisu itu dan ciwan hem pu la so dan lakin itu network for holistic transformation afan si NHT itu fan si panong hem puisu NHT lakin itu NKB isi itu astral alam ka prosar itu youth atum pen ke klem pon akam hem puisu lasin itu arong dampen ke kroy kerlang atum along nitum ka prosar dam so kam sin tum klem bom pu asila so dan pen salang nitum long as tum kerap tun thegji fansta nang fansi cho hang la hem puisu ong dung pen tum kipidun thek pen alang nitum pen a jok an si ke kroy kelang atum fansta nang kam fan ke klem dun thegji fan hem puisu lang ka prosar long sta nang rab dun tha hem puisu asike pia tum long an sa nang hirjumi pidun tha hem puisu la pen tangka kirim ki bia tum long ans tanang dodun tha nang tum kirim pe me thek ji pen do ka ve satan tum ke ବ୍ୟବହାର pe me thek ji fansta nang wan se kera pen hirjumi chang la empuisu asinona por sodan rung reko nang pen hirjumi la pen jakong ki doi fan la pen dam tha hirjumi doi fan tum pe jog bang hem puisu kristo men pen ardom lo amen. Special number ke people polo sitame dak kachuningri dotuko jo John Phangchok Lunapur kehang group 1 po pemane alang liphan malom so por people po Fransi Arnam Panakero Pilo Litum Pan Buthod Apor Kimekevan P2 Pot Lapen tu Dakachetong Kija Doan Reverend Lapen Pastor Lapen Yuda Keja President Lapen Secretary Lapen Mahem Pu Pan Semekero Pilo Nilipan Lun Kilunapor Kipi Pot Program Alulong Bang ke special number ke Edpon Pe Bonstmen Nili Nili ka tuning ri ateng pen puthola por ke pipo sme mai pu pan sme karo pilo nili non ki pijalun ke karbialun nangli tum tar arjulong ta haipo alun lam theke ranam ikang hot lasin nili ke chok che dokok ta hai lun le prang ka doko we pan sme dia chohang pa prang lo labang solun kilunam ke ching room studio long Hello, check.
akan hon ko nak silong damji lom eston akan hon dak sopir teatan ridam etalom lenang son thot akan hon tang thao kerdera nam bekang hon alang ipadoan campang kir etang lo ranam nang kang hon pu ani tu mapan lakha damun nang kang hon kete ranam nang kang hon pu ani tu mapan lakha damun nang kang hon kete kayapan buan akidok kisung ceca keng parpan atang prancipin dekang birte akai atado anapan ranam nangkang hon kai kini tumpan Saranang sumsido anapan nang pangkarjo jile hirme pita hertu kang hon kang jing so pen pleng set thani tumpan karjong kang hir pen le peja thani tumpan nang thao kerdera name kang hon alang epatoan campang kir etang lo ranam nang kang hon ku ani tu mapan lakha damun nang kang hon kete ranam nang kang hon ku ani tu mapan lakha damun nang kang hon kete Kadur semek kerut pilon ni kecimin ingin kena karsu tu dapat. Kami nak berdoa. Akero pi perfect lo alang ni some ni tumhan jumisan alun nang pa jupot alang ni long some arnam hil jume pedona. Sinono bangke ilitum arnam malam ajupon na. Ilitum speaker Martin Timung NKB YD Youth Secretary panse apor pipon po. Asi kado isme thur pet ji panse chuni lo malam so kedeng ang thek lo. Dogo ta inik tha Churupar piglo buthot paning we apor stame ana malam nale tumpen ning cheparung ram rap long karjap long apot neli nona phong akem ke karjudun long lok po busining thelo labang so kem along ke akaprek atumpen chari dun long po busi ana malam arjun long pe me po businili ning ke theben chongong lo stame etuma speaker thare edison kathar alangli gold brother stone na pen kidney stone labang so akisu kachipur pen apot alangli nang chetong dun de lo labang so dim si nang le tumpen paning we arjap thulong lo ngasi arna malam jethan nam de prang arnam chodom sana nang phanruar pik lo ni tumhan ke pejo ke thepar pik arnam ke the jiwa nang kang jin so la pen kara pen apor ham pu ni tum toda pen nona jo kang tingan sanang ke mesen ke jadun ke rai dun pen karap dun apor ham pu nona por nang nu karjap ham pu nang lam ke than je phani arjap lo ni a otwe nang karjong pen palam so tha karju atumolong na pen ke than je lo la pen apor ham pu ni tum nang phan ke ro karju i thegi la pen ni tum nang phan ke kroi ka chepa chiru thegi la puson pe plang long tha che than nam de prang hurju me pen karap ki pi man si ka pe yok thai bang hem ku yusun pen man se nang phan chodom lo amen la si paning we nale tumben ke jithan nam rap la pen kelang nam rap ji la ke hosia ling pi kep aling sukrenia long pen sini lang nam ji ladak itu mapan athi pi gen ke christian la pen methang ka charja po same la bangso alam kali de ji la dak bang ke ilitum non hello anam phan kiri nang ji la pen anam phan ke ding nang ji
lapen itum along le kado kawe son an seta itum karpuk pa me pen ki inang ja son an ta the ki me ke rot ke long ji laboson alam pen si isini nang itum pen ke lang nam ji pan sini di lang nam po ladak ni dia areng ke lo alam pen ladak lang nam po areng ke lo alam pen si puri pon de po NIV version pen si lang nam ji Hosea chapter 10 verse 12 along. Sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is the time to seek the Lord until He comes, and sow His righteousness on you. Lagi arna malam lo, ala siladak itu mapan kipudam, nang metang apan le long le kimi bai pameno, dormi kota, di ladak bangke kopilama akicok akimi, itum kopilama pelonte, itum athi kimi kerol je kanghon athi kerol longji, la pelonte itum kadu kawe ladak ituman kipu ke kopilama. Long le ta arpuk pemeno la pen ladak kadu kawe ason ke messenger phan along le thik pi pemeno la pen no ne lo arna phan kiri nang ja por la pen arna menetum aphan ai rujui nang ki piji aposon la si itum risonim so akai han lo itum ke menai akai la pen ning karong me menai akai la si itum yong si risonim so hut itum ka pinchong ambang aphan itum ta ridum chek cheta la pen itum ke claim kun nang ja son anta chiseke ke de chisik sedet polodang te itum muaphia phan akimi athi ke rot longji la pen muaphia phan itum ke chokli mathe itum ke cholongji la phan non ben chisiki ki podang te itum ko pilama itum aphan apor muaphi itum riswa kai pen parde podang te itum aphan asap o akisung ason do kokjima neli ka mathadam athema neli jita non ke 38 years ki complete po ne non ne church real lo ben ne supi inut lo non pisuen det pen aphi ko puson se a burden doma la pen ke dam nang ji adim la pen ki pali du nang ji adim sta ko puson ka siksak doma ni chumat long lo nasi risu e jang e ok wing tang chida poro ke dam ji ke doji sitame non dam nang sta itum dam jet me la pen dam blut me sitame kardom ji ki dun je phan sitame ituma ke joy do ke dam ji same family pen do ko ka philo ko de nahok le dam ji same itum ko pilama hin bangini char ju et pen sikidun na ye por ahut pen ke der dun chet le dun de la so la sinona bang ke risonim so tuma pha ne like bai kang tung la pen ki pu kang tung ke la no dada long nang me thang phan long li ki mi le bai pe me no ar pu pe me no la bang so long li non itum la so long li bang ke lang nam lo te itum ning ing chin isi bang ke la da ke lang nam pen ke than kang tung ke itum ing ning ing thin che pa mi lo na aki me sen athi itum long bang ke pa bar ji alam athi ki me ki pa bar ji phan itum ka charge up thek ji phan pa nam te e me thang ka charge up ji pa itum long ban aki mia ot ki pa bar ji phan la si arna ma phan rinang po la pen arna ma phan deng pen itum phan arna nang pa hir jumi ji arna ma hir jumi itum ke long pen aka prek itum to da pen itum jetano itum hir jumi ke long santa taxi aka prek itum ta hir jumi nang ke long je phan si arna ma itum hanang kang wai la pen la so arna nang kang wai pen non itum han Hosea lo long pen itum hanang ke than tu bangke itum emetang long li sta ki mesen long li ki sik ji la pen ki bi pe meji la pen apot itum ki mesen ke rot ki rim ki bilong ji la pen ki mesen itum athi ekilik longji la persona phan itum chisik pe menang ji bala selada ke puke kupilama pelonte kupia long li ma pelonte la ke long li is pensidak pangbar masal pan so long li isilang namte itum ining ing chi na kamatha non la so purity long ke dodun itum phan risonim so tum phan akehing no atawar nang ke ponde ji la pen itum nang pamang hume mi atawar dopik itum anutin la penutin da non lang nam lo pelonte arna ma panyong si ri redet pen arna ma panyong si matha chejet pen mote purity aronga je la pen make pen ba bonlok la pen kilang pen ke chumat dun pen itum phan la bang soang si pelong itum ma phan nang pavir det meme la persona kai long sikit dun pose itum risonim so atum ke matha pe menang ji I heard you me take care long pe meji ponte aprang sike itum ning ing chin itum chipa mi sen nang ji la pen la da kipu bang ke kopilma la bangso aphan ke itum aning ang thin ke chipa midam di itum aning ang thin ke chipa midam la si the heart must be broken itum aning ang thin la non ke to bom itum kache u ne det ason la pen itum ke war phit nang je son che war u ne det dolang bolode itum pa phuk thu dara itum me to sen akimi itum pinchong tu nang ji kali polong te itum phan ko pelama itum arna ma phan chinis da itum kiri dum de nonat non pen muapi aphan sata itum ke mesen yute non apor mesen ahut itum arna ma phan apor ka chipi pen kiri dun pe me pen ake chokli mason
ki i la pen ake chok lima alam an ke deng dun pen king kam ke chijor iji la bang so aphan si itum chiseki nang ji la lo la pen la son si pulo la dak lun along sa dala son puchu lun an number thongke bra prikrener ke balong aning kirun hup atum adung si hem phudulo itum penangan apor ke itum ko pilama emethang un ilu ne ke chok chede da pot ne ke thek chede da pot ne ke bang ason chini dun oe da pot ning run hup tik tik itum apak ta e phanang rapa bang avelo apak ta e thana bang avelo lasun ka matha hu ta do some itum che matha ne kai ki ta anam itumal along situ itum ning gi bia hut itum ning ki run ta hempu itum along dolo kai ki sa se alang phan itum ajat apor usame ajat situation usame aprang si ke anam apang situm bi pen anam ban kiri pen si king kam ka chejor ari sonim so atum bang si itum che plan nang ji lalo lapen ladak itum man ki pu chu lapen itum ban ke tham thu la bangso aning kupuson se ke cepa phukpo ining ke cepa phukpo boleh itum ana malam itum karju pen ana malam ke chu pen la kaduk kawe ana malam pen ke ceton dam dia son an ana malam pen itum maphan alia ana malam karju pen alia vedera son an ko alun punon alam punon kidam adim seme itum la kaduk kawe isi pen isi ke chu pen la bangso aning along pen chewar phit la bangso aning along pen pamatha tu wai phit phedet la bangso kamatha thegi pan se ana maphan kiri pen aprang itum ana maphan bi nangji lalo pulon te itum phan ko pilma ining kirun hup atuma dung si anam dolo ko itum ahut pen ke emethang kachema tha ke ni un elo net phodun delo mane ke bang ason ke cheplang dun delo la sonot ke matha rasme anam itum long do pose ining abang kirun hup osme anam aphan ri dam thelo bote ining ke the ke long thuji la pen atwar ke me itum ke long thuji ladak itum luna lo long se polo nanglam ke nemelu raphana thing tom lo ko itum ke dam je pha thy word is a lamp to my feet di la bangso alam ana malam ben jong se itum pak long ben itum ke ngam cholo bote itum kang ting ku ke dam mo se me akathe ang atwar ke mi atwar itum hanang jadun i thekji la se itum isi bang ke ini ingthin la ka heng no son an itum molom ben ke war je phan ka heng no son an ke pakak je phan la bangso aning akang tanga son an itum chepa phuk tu pen ining kimi itum cikir la tu pen kamatha kimi itum ke ceplang nang ji atum itum kristo phani kro itum lalo la pen ladak itum aphan ki pudam chu la pen itum phan ke than dam chu ke lan lo itum ana ma kam claim je phan la pen ana ma api ke ngam ke chor je phan di hungry for god walking with humble and consistent heart di itum ko pilama ana malam kang chirdun la pen ana ma akam phan itum kang idun pen kengkam ka chorchepa bihek pen la bang so aning itum ka chepa mi pen kengkam ka chirdun la bang lo pute itum akimi a ot itum long thek long ji la pen anam ta itum phan pa hirji meji la bang si itum matha da nei la pen ada la son si kiputu god is bound by his word he will water that ground he has promised you need to stand on this promise by faith la situng ko pilma anam ituman ki pepe anam itum aphan la bangso alam ben itum hanang pilo la pen la bangso alam ben itum aphan la bangso along le along ke kreng tai ba itum la bangso long le long me de jason an sida is me anam lang ason da itum mana apa hirjume po la pen alang le ke cha ke thirty pen apot itum ake kroy alang le ke cha along itum arjap thi pen dolo polong te la bangso ke kroy pen itum han akimi atwar itum han pe plang thekji la pen akimi king kam itum che thek longji ala bangsi itum matha dam nangji nasi penangana porke methai ke thek apha itum che matha penangana porke itum risoi janga porke itum matha lote no ma claim that meme la pen e ok video ko pot itum dam plut meme la posona por pen itum ana ma phan itum matha dam ne itum ke kroy ban itum che matha dam ne pen akaprek akam itum claim nam chai meme la sona por da same la ka do ka we setame aprang si yong se ana ma phan bi pen ana ma lam aphan itum kar ju pen ka chepa bihek bana ke kam ana along che jordan no bang itum phan aki mia tower la pen ke chok tower itum king kam ke jordan ban chini pon bomji asip that youth came nang kidun chenglang atum nili sadal bangson a youth came kidun nong se nili class year cap ke puri class 9 ke puri se nili sa me ana ma phan deng dun lo hala bangso ke deng dun pen nili anam nang ning ke hang ko pima nang phi ni king kam jordan po sadal la song bong kitu kisung dopik ana ma phan deng dun det pen a phi penangan e jirpi jirpo pen la pen penangan ke purthe aronga je
ketek dun long pen purity aphan hung dun me la pusono seme arna malam ben apot puthot ining nang pachipli tu arna malam ben war puthot ining lake nang arna malong kachechak alam nang chimatha chuchitet pama la pusonan ke papli ben apot wang bom pen nang kardom biduna tu neli po pen neli pai arang tu makardom ke lo bang to dapetan ni chetalo bang trok siang bom pen bang ini arna makam baklem ji inu da bang ke part time pen inu da bang ke full time pu nang tham the la sila puson arna ardom jo kuma bang si nang chongwai tung ma chongwai no la puson si arnam kan kardom pu sin nang than the hala so sa la bang so alam arnam alam pen niliphan nang ke than ini nang palu chok ke la no amu sane pi ner kep aneng so kreni kreke thomalo hala bang so alam pen si ini nang palu chok hala da kala pen no la son si asi budang lo la bang son arni nang leji lang akim da kali hima kim da le kang chira kim kali stame la bangson akim nang leji ana malam kar juje phan munitum ni hang la pen china pen nami talu pen talu la tum ridam ji bon da la tum long de deji hala bangso arni arje ki mesen anim supi ba ari sumaratum langkang itong chireng jeng ji ko hala bangso alam ben se neliphan isi nang ning nang pachipi tulo nona porjong sini ana ma alam phan matha dun jete RDP dun jete pala sonarni ke bangun ne ku posong si arjap thekji ma ko hala bangso ana malam ben nang ardom pilo la pen isi a prayer center along kedam Bethel prayer center pe de mapur long kedam hose ne phanal bangso hose na arnam nang phanang kardom pinang pupen nang painang kardom pike nang phan ning ke hang ke ana ma kamon ke claim je phan arn ala poson banghini a phanang kardom pidusta nang abang ke ana ma kam claim je phan si arnam nang phanang kang wai do nang chichini ne dat langbon la si arnam phan chordom tha phala bangso re lo ne arnam kardom men ka chiru cheng ne bang munit ki chizda me dun zita ning duk zita me chiru dun thek ning tang pi la si mu pen ning ing thin hala bangso ning ang thin ne hala da sine so prayer center long ka damut men se ne phanang pulo nang chi hek lo bong apni la जीवन तो बिसी खाता से भाई बने पना प को पीपोर लो प nang arnam aphan jongsi nang ridun te det polo te nang non ke dama to jongsi dun polo te arnam la nang phan aning ning sam ode ji arnam nang phan nang aning ke ha arnam nang phan nang ka chongwai ke alang kamalong alang bi ri along nang ka pacharap dun je phan si nang phan arnam nang ke thik pi la pen nang ardom pi ulo hemalong setanang tum phan nang than the hem char ju dam tha pulak so pat hem nang char ju thulo la pen aku nili chuchi junje pen arnam phan charom thulo la bangso ta asat do pikla nili la bangso aning kana se uthot arnam alam ke chari jum phan dam po hala bangso arnam alam ke chari dunje hot setame nili post dame retire dam joilo hala sut pension ta long la anke admission je hot nili 55,000 pinaji la pen ningkan isi long ke 85,000 la bangso atangga ki pi phan ta dam ke dam juilo kerela le roklo hadak dam pen admission journey nang le lo nilong ke dolang ke hasut 5,000 velo la si kopuson mane heng wang joe por loma la son asat ahut seme arnam ining nang pathe arnam phan kardom chu la pen arnam ining nang ke pathe ke lain lo nang jong si arnam ma pipi king kam chi yorun bo bolo tangte nang jong si arnam ma pipi nang dun bo bolo tangte nang pi che lang le det no ne phani nang pathe nang wang tang lo nang phan arnam ma tor nang pi po la si way maker mo pen dalun la bang so lun ta ne phan ko pilama kai ta ning nang palu chok ti atuwar ka vede seme arnam atuwar nang pijipo arnam apanyong si aprang si itum chipidat la pen itum aprang aning ang chin la pen la bangso aprang akamatha pen chelar phitlo pulon te arnam aning ke hang along itum pache ton no pate ning da eng samjin la pen kidu kedam ta damplot la pen kat aning thir klong halada nili chingjin so meme lo halada admission je hot penap ke konna pen si poisa nang lipama abusan seme arnam chawdom no principal panchan lo nilong ke non mala anvelang admission hot cho nang matha nang ni masi hala so 1 week of nang le lo apsi Charlie Dunbom pen wang thulo arnam akapre e phong ke ni poisa wepin lo paper presentation ki pinang ji Friday ni hala so ani wang ta neli fasting chen en ase sorni ki class ta vet masi fasting chen lo pena ke paper presentation chi people ni long poisa wepin la so paper xerox gurini a teacher dong man che paklang nam ni la so paper chok che det pata ko chiklem tu pen aku peluten te nilong tangka we se arnam chodom lo nilong ke tangka ta we arnam nong ke ni sung piklo nijur po tu ne char jurab lo sta we ni arnam chodom bom no baji krihini an fasting ki juji
apora hut ni le arnam chorom tholo fasting pe julo la pen aber nang sun lo haladak ni phan tangkan nang kelu dorwet atangkan nang le suri plira pharo pho nang le la so poisa nang le lo pini arni anda la bangso kumasi nang kelu ma chini ne phana so hem da nang arjulo nang tum tangkan nang lo ma aku family tu man charjulo nang lulong le bini arni anda kumat tu nang kelu ne same arnam hala bangso ne ke kan nang penan par ke ni na hok ta char chung thai lo hem phu nang an velu hala bangso ning duk pik la pen ning oi pik pen sine kardom nang ana hok ta man tha thai velu yola puson la si arnam aphan itum yong si chipa bi hek pen ala aphan itum chi hodai det la pen chipa bi hek pen arnam aphan itum chipi det lo ulanang te itum akiduk la pen akisung ahut steme atwar joy ke atwar nang pi ni mi thang ka chumat long alam lo sipaning we nang le tum aphan nang le tum aphan ke than kang tung ta ladak ile tum aphan kipudang Hosea neng pi kep aneng sokrohi no sa for it is a time to seek the Lord non hello itum kis anam han kiru ne non kisung bom apirthe aprang prang belang nam of the ason akisung ke claim ke dam ye phan ke chongdat chutolo je phan ke claim ji la pen kidun ji la son da akisung dopik la son ahut itum yong se anam phan redet pen e methang ke thekere e methang ka chini pen yong se tum claim bolode itum akaprek atowar long le de tahai jibon ne ke kroi itum arnam pen pite itum hana ke mia tawar la pen ning nang pathek long ya la puson atawar itum long de ji eme tha ke thek ke ri pen ke la si itum thang da chini thek the de ji se salam the long da pulo jiwa phan ka phere lo gyan ke ching si arnam phan ka phere isa da isi ne gyan ke long ke la lo arnam phan ka phere Sunday school dun pilo dak no ne karjap long la ke ne Sunday school teacher do pik da ha bua phina ne prang anan long da do itum sar arong hang alang litan pan Sunday school lang than bang lo la pen mem Florence alang litan pan Sunday school lang than bang lo la pen pu mem Grace la da arna malam nang kathan la dak pen arna malam ki chupon long angbong akisung ake bengke phan same alang tum nang kathan lam ahut pen ning ji papli dam pen ki klebu la pen ahut pen nili kisui phit nang je hu same la alam che ma tha dam pen la pen isia bang arna ma phan non alang lia vedelo ni tuma ong sar lo Wilson ing hi alang lila so pure thiben la alang seme arna malam nang kathan la bang so bible kicheng ben ki paklang an ningkan isiang bong purhi pa judet nang ji me hai da yong si do pute ka purhi cheng da la alang lilong ki do dun hen thang da buji jelo ne so sta ka phere an cholo pute ningwe ka purhi ko pilo me hai asap unang tham chom tha pu sidak ke do ke ning sak piklo ko pusidana ke do dun bin lo mane ani wang le ko puse arna malam ne la tum han ke than ji ma than thek the ining jangje pik lo hasu sami non aphi jema thalo hala sahut ne phana ki mia to warna tha hala sahut ana malam ne phana ke papurhi aning nang ke perung bena posi pini ne ke mia to war chong wai lang lo paning we nang to malong ne le nang le to phan ke than kang tung lo pini nang le to malong ne karjap long la pen pini ngwe la puson youth ke malong la pen ni Sunday school ne phan ana malam nang ke than to mang no karjap thulong alang no ke chipadu alang to ma kardom pensi paning we ana malam nang than ben se paning we la dak nang kar jap lo la sipini first time you kim nang dun cheng lang ko to la pen nang dun bom lo pa to mon sa nili ka chumat long la pen nili ka che the long ka chumat long alam nang duman ka chathan la lo nang li tum stame arnam pen akim mia to wor la pen arnam pen kimisen aking kam ka chijorji ning hang brother aprang sike itum a chepa phuk dana we need to broken up our hearts itama ke chok chia son an la pena kamatha son an la pai phuk thura akimi ason arnam aning ke hang ating ason itam han peja dun be king kam che yor lo bodong te misenji arni wang nan ni chari pon bom la non ni chok pet do la bokali arni wang si icc ke charli phan arni wang si king kam ke che yor pon la pen arni wang si ke cho ordom pon la si nali tuma phan ta ni ning ke pathe kang tu la pen ning ke pang ru kang tung kan lo arna malam ma tum in chap pik nang ji itum ke purhi cheng bakang chap cheng ke itum ko pilama thang da chini ne ta hai abatai tin itum kang chap abatai tin ke lang setum arna malam itum chini pon bom la pen herjime long pon bom ning nang pathe pon bom la bang so achithe itum yong si chibi pon thek lo polong te arna ban herjime long ji la pen arna ma herjime itum ke long aputha ka prek tu man dai tu ma herjime itum alang tu man pithek ji sipaning we abang kutin pen tin man ta nili ka choning ri kang tung la pen nili ke than kang tung ke la lo ilitum non ke misena por hu jong se ana amhan ri det pama non ke misena por hu e make
itum inu mesen jong se itum ana malam purhi de pete mo meka ve hu inu kang thong jong se itum ana lamar jun de itum mana kisung doge non mesen me era hu itum apor ke doan itum inu Jesu Kristo ban ekroy abang pulo inu Jesu Kristo ban kacinia ri somarlo akor janglo pulo te itum aking kam kimi ke chior pon japan itum arni wang arna mapen itum kacepachi king kam keciro ipan itum arnam kardom mache tepen apen arna malam kang chapen king kam keciro ache tepen se dodun bolowang de itum mithan da kacharge up thikji aja kong itum longji apen kaprek ban ta ke mi atawar itum ke than bonji atawar itum pithekji ase abang gutin apen utin long same arna mahurjem idona Youth Secretary phana kero people piglo ele tum risonim so hot ku puson se arnam pen kachora phet thek jima la puson alam ele tum phan nange than jumisen pen tum nange than pot alang lilong arnam hilchume kai ke tapidona sinono por ke ele tum ke joda son lo la si ele tum in Jesus name palun thur pet pen ele tum lun pon senang sarbong tiron la pen sar im long sodar tum wang pen dak lun nange jai phan si chuning lo la si Kijut aja hilcume ke hang pon lake tum Robinson Rongpi camp director. Kado if kami tour pedi panse chuning rilo. In Jesus' name, we are one family. In Jesus' name, we are one family. In Jesus' name, we are one family. Now and evermore shall be. In Jesus' name. We are one family. Into Amen. Bethlehem is seen. Jesus, Amen. Bethlehem is seen. Jesus, Amen. Bethlehem is seen. Non la pen kai ke amta Jesu Amen Bethlehem is seen. Arnamoron sina tipar program ni tuma po ni tuma bu Jesu ni tuma nang lima panang choro to par piglo nang hirjume penajok pinlos ni parantame nang dawan ki kroitir tip ni dawan ki zadan pen Nonor ni kang sama perhon tabe ni tum nang ban pinang on man pen apa nang fan ki kroi tuman pen ako nang kang tirham ni tum chipang rom tulong si nang men fan kar chui fan por ke me ke long pon to nang men fan kar par pigla hem fun on por ni tum man choro par piglo di manang hirju me pen jol mang so mai ki cheng be non ki judan tabe nang ni tum long chi dodon si nang lam nang lu ni tum nang fan ki ro kar chuan tabe nang tum fan pa hirju me dun pe melo la pen ni tum nang lam pen ni tum ning ke chim lam tulong ra pe la por ke me ke long pot na fan nang ro par piglo non itu makiro kerjaan tapi itu pijutusi itu mitang kisang dan itu bar biar perang nang kerjaan ter pen itu fan jadu ta pen itu pang thang itu kisang jelongan tapi nang asal itu kerjaan pen itu fan perjumi dun ta non apor itu dak pen itu bar biar perang isi pada perjumi kelong ropa fan sinakang treji sumen fan chordom amen Kado hen sume akero pi perfect lo. Nono bangke tum an kicho polo lapen ancho det lo pute campers tuman bangke da group discussion doji lapen aku non por pipon po itum camp director nase por pipon po
कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से भरा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से भरा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरे प्यार है मेरी जिंदगी, तेरे खुशबू से महकी ये जमीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं,